Hatina Reyniye li serdeşte du kolber kuştin, üseji birindar kirin. Pekadavi raporen belav bui, rojane bustişeşe kanuna peşin, Hatina Reyni li bilindahin gunde alvatane, li devera sinoria alimeran a bajare mirawe, serbi bajare serdeşte, du kolberan cane hueji dest daye, ku terme kolbere ke binave Kemal Kizri, helke bajare piranşare ku bavese zarokane. Ji ali helke ve hatiye peyda kirin. Le terme kolbere din teve hem hevlen helke devere heta piştinuvri nehatibu peyda kirin. Le hatiye ragi handin ku terme kolbere dueji hatiye peyda kirin. Hervi salivan raporan de hatiye işare kirin ku se kolber ji birindar bune, ku revşa tenduristia yek jivan kolberan ne başe. Hervisa helke devere ragi handine, ku rejima İranê li ve buyerede ti alikariek bo peyda kirina terman u ve gu hastina birindaran ne kirine.